sihle kathi kunini ngudinga ifoni yakhe bengangeni sihle la uthi bangakhona lokho awucharge ifoni amagetsi ukuthi namagetsi ahambe kulezi suku man $5 yathenga amagetsi ha sihle kathi sho loveness kwingona awenze kwingoya sifike emtchadweni ngo9 sasuka ngo5 sisuke singadlanga uzadlanga kube kunyela ngitsho shoba ihlelo ukukweleta ha uloveness ngamtshela mina sihle uloveness ngakhuluma la mina self ngathi loveness nxa imali yakhe ingakwani ukuthi uchade 32,000 leyo layo uyizalise 32,000 uyizalise sho nxa badlisa abantu ikhekela ku TM njengoba uthatha kulabantu athi bevele amasungu kona la zeHarare sho abadla ikhekela ku TM hathi kubula isisu kona lo futhi lokela ngaze ngubone futhi nxa uyikuchada silokela njalo mina ngeke ngichade kambe sho ngisuke lupana izo zamanyala njalo kuselakala izitulo khatha uzonga mama lana oyisoneni lwana sekhuluma lo hlala phansi lapha utanga uthakabada awuzange ukuthi besithini esithi amurume yakade mborana na chiyango kade besitsho njalo kambe sho umakoto ehle oswele ngithi uqwa egqoka amaphamsa futhi hello kana futhi azi angazi bachada bephele mina ngeke ngichade shem nxa imali engakwani angeke ngichade sibili ngitsho sibili ngitsho bahle uthi bekwelede ha yazange ngiyekile shem